khasini ka xitori. So loko hi vuya hi endhawini yin'wana ya mabindzu lamakulu wala Joni kwani to ka ni nga mavuli vito ku swi nga faka problem. mara mi ngeza mi fika kwalaho kambe mi ri mi xava 120,000 mi hlenge mali leyi mi ri 9 ya ri 9 so hi fika hi xi xava ka loyi nga xi kumaka eka lexi movie ya na xona. Loko hi fika ndhawu ko i casino a ni boxi vito mara casino swilo leswi vanhu lava swi endlaka va swi tivaka vanhu va ti-casino a hi munhu ntsena cause munhu ntsena a nge swi koti ku xi afford. Xitori xi fika xi va swin'wana n'waji loko u nghena laha ku na nyanga laha ndzeni ya Muarab. Nyanga leyi yi kota ku tirhisa xilo lexiya xi yiva mali bank. Loko xi koka mali bank leyi mi nga ta va mi vule yona loko swa ku mi lava 100 million xi mi nyika yona loko swa ku leyi mi nga ta va mi vule xi mi nyika yona. So leswi hi nga na nyanga liya yi fanele yi kuma 10% ya mali leyi hinkwayo. So swi la loko n'we mi calculator maybe mi ku mi lava 100 rand ma swa ku mi ta lava 10 rand yin'we ya nyanga liya. Fine hi pfumelelana mali yi vitiwa yi ta n'wana wa Jan tshembanga mali nga yona laha. So yi hlayeliwa yi sheriwa then before mfamba va mi nyika minawu. Minawu ku yi nga leyi nawu wa ku sungula yi va yimbirhi ntsena na ti-option timbirhi. Option ya ku sungula loko mu huma laha mi pfumela swa ku lembe na lembe hi munhu ku ta fiwa and I'm choose ku sungula mali loko swi nga 9 swi ngo lembe leri ta loviwa kaya lembe leri ta loviwa ka n'wina njalo lesa helela tlha ku sunguniwa hansi rotate hi ndlela yeleyo swi ngo each and every 9 years kaya ku ta loviwa maka xilo lexi. Hi ala yeleyo option la ku twa ya vumbirhi ku na huku yin'wana va ri spiritual chicken loko va swi vula vo yo humelela nje kwala. Va ku tala vanhu ti-celebrate tin'wana nga ta ka nga tiboxi hi kotlana na tona ti endlini option leyi ya huku. So yi tirha so liya huku loko u ri malembe ya wena va calculate 100 ntsena loko u ri na 20 years swi ngo va ta ku nyika mavele ya lama nga ta hlanganisa malembe ma va 100 loko u ri na 20 years va ta ku nyika 80 ya wona loko u ri na 30 years va ku nyika 70 depende ku na malembe mangani ma ku nyika yini mavele tinzoho va ti hlela ti va loko hlangana na malembe wo senda 100. So loko swa ku me nkarhi wolowo a ni la ku vula malembe ya mina loko swa ka ni ri na 20 years swi ngo mina ni ta va nyikiwe 80 va nyika huku liya. Huku liya vele na vele representa lembe. Huku liya loko yo dya 2 swi ngo we mali leyi u ta yi dya for 2 years ufa. So ni vutisaka ni ku huku leyi no mali yi dya mavele ya ku fika kwini ka lava mi nga tshama va endlela va ku huku liya yi na khwira yo tsongo ngopfu loko yi dya 5 u na laki. Swi ngo kahle a wu nge yi teki mali liya u ya hanya more than 5 years loko u teka option liya. Ni tsandzeka ku choose option ka ti-option teto hinkwato mara va ko vambirhi ka lava nga famba na va nga pfumela va hanya mara swa tika n'wana wa G ti-female ta hela hikuva vambirhi lembe leri taka lembe leri taka hela. Swi vula ku lavana va choose option liya ya yo sungula. And leswi va ka hi option leya ku sungula a wu choose ku leswi xi nga ta teka munhu ka family ya mehe ta xi nyika mani xi teka lweyi we u rhandzaka yena mbilwini hambi u pretend ku va ni n'wi rhandzi mara xa swi vona swa ku n'wi rhandza xi teka yena. So va dya mali va right va fune ngopfu no mi byela ku va mani mi nge tshimi mara nge swi vuli no vula ku loko no mani i so hi mhaka so mi nga hlamala mi ku hi xilo lexi. Se marito lama n'wana wa Jini na vula leswaku a hi mhaka nyoka ntsena swi tele leswi vanhu va swi endlaka mara a swi na switandzhaku swa kahle u sacrifice-iwa laha ntirho wa ku holo u nga ti ntse a ku na xin'wana.
se mi byeleni laha papa ka option ya